nĩ ithaa rĩa Weru Wikendi. Katho na nchune mutegeria mbirigirano ithirite na ntuku nthongi bwega no tubakona kanya kugwatanira na uni kirinte toche Weru Wikendi thaa ithatu mitagwa ntinyari kinyo jani jamajira tukubanganirite tukubana arwa kirinte tocheto. MCO Bothuguti Central gutarire mathina jaria bokurukira no tubakurungamana na Kawira Mwangaza. Karigembe South kumeneria ugebo mubunge wao bakurera kwa mukira Rigathi Gachagua gicigone kiu. Tongeria kumamara batongeretwe ni mubunge wa kuga ni batigi nyuma mono kiri utongire na nandi ni bakwenda kungananwa ni ishigo binge. Abuana kuga muchemaniro jwa thithitwe jwa kiama kiu jwa rigitoti na watho na MCs babasi batibatere kumakwa ni muntu kinyoriku. Purity Richard no monanirio mathithio tukubwana arwa. MC wa ward ya Bothuguti Central Douglas Mutea na taririte kuthangi kuwa kureba kuthangi kwa nuntu bakugwata mbaru na kurungamana na Kawira Mwangaza ta governor wa Meru. Akiaria na mwandiki wetu wa Ntuto Mutugikare Mutea augite bo bari MCs 20 batigikinyani bangi kirindi unga yao ntereche Mombasa na arabari kagite negaka nagwita na mbere na kuga ni baritikinyite ne mwanya biotongeria na gutikyo bakona nandi nagwita na mbere na kuga kamiti yogima ni arongeria Mumeru na njira ya kuga ritungugie rwangine ruru batitithiritwe nkathe akiuga tayari kuri bo barekite kunenkero baruga cha kubaitithia nkathe na kuongera na kuga Mirandi Kathumba witi na mbere kone Kameru kwambiriria mwaka twititaki wa guchererwa ko kwejanite na budget gukuru kwechereria. Kagite nega bamwe ba MCs bambunge ya Meru bari nterecha Mombasa. Akiari MC wa Bothuguti Central Douglas Mutea na ugite MCs 20 barane agwati mbaru Kawira Mwangaza ni bethiritwe bagitigo me safari eje. Akiuga MCs bau bange batukugwatana na Kawira Mwangaza ni bageretie ntaira chonde cha kubathangikia kenda bedra bagitigana na murengo jojwa Kawira. Batu te Mombasa, the 20 members who are supporting our Excellency Governor Kawira Mwangaza. Atuge shimwa bo bangi bagererio ora bakomba bomba to intimidate na goto inyeria na njira bakomba ne kenda tomba gotiga go support thirikari rero. Lakini udiro to kwamba gotiga man to jara bato thirete mwankala eji kinya bagenda kuthithia uti ungi bomba uthithia more than that na batu te kumakana untu te Mombasa, let them eat, let them enjoy. Kila kitu hii dunia lazima itapita, lakini they will regret these things kana tochera babendera kuthithiria antu baria bathurerwe ni Meru. Kingine MC ora ugito kunibura bonaga kumakire mbunge ya Meru mwankira thaiji ne bati na kinyango gira bai cha mbunge one bethirite bagitigithwa batu kuma to kwambira support Excellency Governor Kawira Mwangaza ito atunyira most of our responsibilities benefits chonde ira tomba kuona assembly. Lakini mbera arera ba complain, let them utilize the money ira ba tutunya bombe nyabo wetache we common mwananchi baite nyango gira Governor Kawira Mwangaza agwita jenya ko urira antu ba bate uchumba nyangombe kinyabo ngo ibo umire bara assembly ni bagura nyambe jibo tutunya tuone kwengo iko gitate ikuthithia na kiumia gikintu kwa njuma ina nyuma ya kamiti ya ugima wa mwiri kuriunga kire chibitari ya Meru level 5 na kwa gutengo echikurite kaku MC uyo na kanogete na kugaboni urongo akiuga kinyaba mwabari tingo gebogi wa mwiri ni bamukirite baruga chao cha kubaitithia nkathe na bangi bari mutaratara na kujureria baruga chao na kinyani undu kuri na kigina gitengi ariuga ritingo ibabero bakethirwa bakiandikwa urongo bura betere bauga ngugite kwenderea ambugi already common cadres by health sector already bena baruga chia promotions na common cadres ibo bakuthithia application da iji na kuringana na mbecha iria bombere gwikirwa
ni retora kuruka ya budget county assembly Meru na mbeca ichirio ire ciigandika the other healthy workers healthy practitioners irio 100 million ire itigere na ichigatumika na mbeca ici ikaona ni kiwango king'ana gikaandika no akiariti ngugi ba rutero gima bwa mwiri so ambuge ngavana Kawira Mwangaza atumba gwita ngugi nkurukie buria assembly ikurukitie so thaire kuona MCAs beta kureta urongo bakauga ngugi ite kuendelea ambuge ngugi ni kuendelea uria baterie kira kiraro igutiga bari orongo mbere bomba kwina Mombasa batiga bari orongo ni kenda Meru itigwa kiaria mantu jara barari mbere beja kaire bareta orongo bungi na mudiene mude aluga umwe wa member wa kamiti ogima kirembunge ya Meru ntumerie uya akuryonga kere chibitari ya Meru level 5 batae aba kwenda kwaria mantu jorongo kana jatina maana beta bakaibanga bakaeta jale urona ba visited the Meru Teaching and Referral Hospital. We are not notified of the visit and na baju to members ba committee LD na committee ingi ndene ya county assembly lakini bara bendera in opposition side they always do things oraba kwenda bate ko involve others tuitangugi tuliamo imbije ngugi nyingi itomba itera iteka lakini bando budget yetu rakurukize 2024-2025 ngugira nyingi chikamberia ndene ya Janu kwamberia Januari au no ntu aune assembly yakurukirie budget echereri na ibo bandireithirie uritingugi bwa thirikari so ibatiga gita on the complain ke report rande to shawero weekendi reakwarie to ni mutuge kare nyuma ya mabunge gicigo mbuga kia Gembe South John Paul Mwirigi kuga Gachagua ati batere gukinya Nteru na nde akariba kuma gicigo mbunge kiu kiawe nibumirite na kuga buru ni baguchia thurana na ugebo bakare bugete bakugwata ugeni uria wari munini Rais Rigathi Gachagua kubariungira na bakumugwata ugeni ngaukano na ugebo mbunge wao narakinya bonekete kutharikira mubunge ujo uria gutungata kibindi kia biri bakiuga noranirwe nibo kiri uritibo wangugi ni untu bwariritwe ni musiasa wa Nteru Mzalendo uraugita karwa nora wonde ukagwa Gachagua ati batere gukinya Nteru Dennis Mugendi no gutwarwa noruru we mutana na hivi tunarabangite safari ya kuye Gembe South ruyu kuya kugwithi muchemo nyoku eye na masogi yombeleza John Paul rivyo nkureterete ruari aku no toi mutana wethaira akira wananchi kaobera uma aberere na arora mantu ye Gembe South yakari inyambere attempt kuya Gembe South constituency nonto this is my constituency nande mwere to heshimiane la yone te ibange kwawe na araura ete urinye te kingen torene kirai ngomba kwethe at least game remain relevance no thayo otere ndinga ngomba kwethe akiromba miarieji ya mubunge wa Gembe South John Paul Mwirigi akuga atitikiria uria arari munini wa Rais Rigathi Gachagua ariunga gicone kiawe imiarie thuritie akari mono ontu bakumwira gicigo kiti nyomba yawe na Gachagua ari na haki ya kuriunga kuria kundi akwenda na bari akari bakumugwata ugeni na ntetora John Paul arauire horo ni ambekire peni sana John Paul utebwa meakwira muntu weta Gachagua Gembe South iriawe na ateye Gembe South Gembe South itweterete Gachagua na twamukaribisha nenya sana yake Gembe South Gachagua akona haki ya kuenda mahali popote Kenya nzima na hata Meru kama anakuja Meru ile siku atakuja Meru tutakuwa wa kwanza mimi nitakuwa mstari wa mbele kumkaribisha Gachagua na nitakuwa kwa ile gari yake na kwa karibu Gembe South na tuogopi na John Paul ndiye atutaki Gembe South si eti Gachagua ni John Paul ndiye ambaye atutaki Gembe South kwanza angalia barabara ya kutoka Antoamuo mpaka Kiogoi hakuna lami angalia kutoka Rendi mpaka Athero hakuna lami angalia kutoka Anderone mpaka Kisimani huko hakuna lami aidha hapa akupitiki barabara ya kwenda kwake huko akupitiki Athero vile vile hakuna lami John Paul nareke chiacha cha kulokela ni wakati chiacha yu chiarekuo na bamoi itarakano nero chiacha chiarekuo bakenda kureta ando ndene Kenya ndene ye Gembe South Gachagua rira kaibwa kuya ai karibu Gembe South batu ananchi tuto mwende no tuto kumebira gorero ni mabwai
bwawe nonto ya batu Embe South mumbunge etu tutesekete muno ogiakweya barabara kuma thi witia kioi njusi kioko nira witio ethiete CS yo wetwa CS emothiate nyuma kioko kiu ni giarukire kia polisi antu bakuma thi witia kioi kabakurira ndare konto ko wetwa ndero neoro kuraurire bikibiki yakwa ina werere ndimioyereru ari ndeweta theru ndekwerio tonya theru bikibiki yakwa niraremera tonya theru riwa MP wa Embe South nareke weta kutheta nara tena kwa muete baraba muetete iwana insi Embe South nacoke groundine akire antu bathero lami bandero na lami bakumathi witia kioi lami rankinya la mirankinya ije muntu wetu metheka lentorere ya MP sima ije metheka lentorere ya MP mwana wande kiembe askari ije metheka lentorere ya MP ndaitare iwo metheka lentorere ya MP mwarimu no metheka lentorere ya MP ende ndawa kasagwa baraba kuwa kasagwa ndene Embe South ateya batu to anaisi Embe South to mwera karibu wale kijana magoza kuimbisika sago totorete to Embe South ni batu kuthurite leka ngugura enough is enough miariji ya mubunge John Paul Mwirigi nimeneretwe kinyane atongeria ario muteteri Kioto na njorua kumenyera jara yatushirigiritie mwenda mithika mzalendo antu baibengire Gachagua bamwinga bunge ende bakwanjirio muthia atakire antu nkwirigira iba kuthoma maoni ya antu ki mitandao na iba kuona wantu bakuuga lakini nontu batethikira antu nontu antu ba no baraba yes baraba etere baringa